kemudian minta barakahnya makhluk qiyam Rasulullah untuk memberikan berkah pada air itu. Nah sebab maka itu to pandita pa hakiki hadir itu nabita nareko makhluk qiyam itu nurnya yang hadir. Yan tu kong kalasata tapake niya ro. Iya kodena niya ro tapake angkamo magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay wae niya katani na baca suratul Fatihah. Tapi ya kolatu sebelumna age pau makadaki bi barakatil Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi mu'jizatil Fatihah, bi syifail Fatihah, bi barakatil Fatihah. Gilawi mukjizat na Fatihah gilaw, pakbura na Fatihah gilaw, karamanya Al-Fatihah diminta, kemudian diminta juga mukjizatnya. Yan itu nak ada bi barakatil Fatihah, bi syifail Fatihah, bi mukjizatil Fatihah, bi karamatil Fatihah, Al-Fatihah. Nah, iya. Tapalak mo to? Mawatato sa dito lah. Pakan riulu balik ka pa ngoko tayo ka. Magyan na din na makanjak parang. Angkat tu pak doang ngabu. Ya komoto ki kota ngaban ni. Mau dia tak kaban ni. Sebelum masa pajas subuh. Ko bisa dingi. Bahasa tetepa. Tabaca ya roh. Ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu. Kasiratu. Napayamu badi'u ya khalik akasiratu. Supaya dikuatkan daya ingat. Tabaca ya roh. Iya. Ya komeki pakanjaki paringan rata ya tu tapak. Kemudian diberikan ilmu, dimudahkan menerima ilmu. Tanai di bawah namo anak takong ke masikola. Ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu. Tapi tepat terus aja tak ada ya jamil, ya jamil, ya jamil. Ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu. Kemudian yang kedua, ya mubadi'u ya khalik, ya mubadi'u ya khalik. Iya. Angka tu sikir ibu pada okina, tapi cara bacanya melahirkan manfaat yang berbeda. Misalnya, makadaki ya latif, biasa tau? Ya latif, ya latif, ya latif. Itu untuk kelembutan hati. Kau makadaki ya latif. Tapi ya kota baca ya latifu, ya latifu, ya latifu, lailomu yang ngidalek. Nah, si salah tuh. Jadi ya kau makada bami itu kota baca ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Itu untuk kelembutan hati. Tidak lari ke rezeki. Tapi ya kota baca ya latifu, ya latifu, ya latifu. Selain dilembutkan hati juga rezeki dimudahkan. Tapi 129 kali. Akasiratu 20 asera ibaca. Iya. Itu. Jadi itu aja dipakai. Ya nanti tak pakai. Ya kok kada kega waktu dibaca ustaz. Makanya kau pura ki masa sampaya mengeribi. Si mama sampaya subuh. Tapi ya kau makunrula da idale. Tapatung ka sisang. Loro asara mengeribi isa subuh. Iya kau makunru tongang ni. Pak angkato nga tu pak nangka na makunru tonga dale. Sini ngi jamanya salah. Tumak darak serangi mak galungin andri balao. Lawi dang karogi bi. Tanam sahami kala siangi. Iya meto ko jama-jama ngeci aja pak de meto lah nelo. Iya bukan mau peko mau makalicu aku. Iya tamai mendaftar manca anggota dewa denen rek capu mi duina. Iya engka nama ke ga tahu pak maka dauduku po sisana metama de ga todoi. Engka pamalada nala dui ena pade na todoi. Engka tu ipan reiti de panapa aja mau pas setimu na nalo matodo na tananya na todo. Iya maka raji. Iya, upasangnya ya tak pakai. Ya jamilu, ya jamilu. Naira, kemudian ya mubadi'u ya khalik. Itu supaya diberikan ilmu dan dikuatkan daya ingatnya. Iya, limpat disengan nama gampang, malumu, peringaran. Tidak mudah hilang. Kemudian yona kodale, maka daki, ya latifu, sekaligus dilembutkan hati. Yani kumakadabami ya latif itu hanya kelembutan. Nah, padamunya tuh saya diajarkan itu, termasuk guru sekumpul mengajarkan itu. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Peko batete dibaca ya roh. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni. Oke, warzuqni. Peko batete baca.
Warsukni. Ia ko makadaki warsukni menurut penjelasan atau pandita pahakiki itu hanya rezeki umum. Tapi ia kota pa kalkala warsukni enak pakai milodo secara khusus. Aja nalapakang ilillah. Itu kuncinya. Jadi kata pelamu ya Roto, iya, Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warafa'ni lepani warsuqni napaki milodo dalam hati. Napa tapat taruh wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu. Utamanya kalau sholat sunat itu sholat sunnah hajat, maka silada. Kung kalakai tatite masalah salah kadai mamulai je bita ke dosa lagi. Apa dua tu sifat nalakai makalilya ke dosa la si basa la kedo. Iya. Namo makun rai megato. Malak dapat. Iya. Kung katita makalilya dipakai ni solat sunnah hajat. Sampai sunnah hajat ki hajatil lodong okupi sampai jangan milodong. Pak ya ko pak dongeng kedua mi malaikat malapor tu kami si bawah sini. Ya ko salingki la kay ta ko jumai milodon ni ko satui napay na cata de panalapor. Kejajan tatajang itarima de panalapor. Aha icata si. Sinipi matu napay lapor. Jadi ya ko jumai na salingku mesa botiko ha ina de panilapor. Aja tak kada we magi aji punginya milodong ade na tarima dena deni tarima de metu panalapor i malaikai apa iya malaikai denen re law malapor ko dena dapi wetuna i kaya wetuna aso sini si baso kami si makanya katau milodong masam paja subi milau sepeda masam paja loro milau motor masam paja ngasara milau oto namo malaikai mapat diulu tu. Nasa peko je tu. Nadi pa je ulapor ina talu ni milau tu liliange. Iya. Makanya komeki milau do de na pake parantara malaika asam pajangi okoki ilala sampajang milau nasaba langsung ni sifat bicara pong Allah Ta'ala. Yana tu ampai ang kamana sampajanna sampajat toba sampajang musafir sampajang haja sampajang istihara. Nang kamu doa taubat, kenapa ada sholat? Supaya langsung nih. Kenapa ada doa musafir? Agak doa musafir, tak pelamu? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Telu pak doa buah, dia itu cidi. Bismillahi tawakkaltu sidi ala Allahi dua la haula wala quwata illa billah telu dipisah ya aja terpasi sambung itu kita baca jadi aku makadani bismillahi tawakkaltu tasarahkan ni aleta lako pong Allah Ta'ala aga melo turusu ta ania kan ni mekilo masinga tania kan ni gameta singa tapa hadir pura yero napaki makada Allah usarahkan ni lokoridi pong enapa kupura ni tasarahkan magbetungan nasi sumpun ni paringerange tabaca ni la haula wala quwata illa billah degaga elo ulle kupong elo ulle tamanam itu pong enapa ki joka yana tu nama kada pong Allah Ta'ala murusuka jadi baca bawa pada dakoro bismillah tawakkaltu la ilaha illallah gaje itu iya. Itulah kenapa ulama-ulama hakikat itu biasa menjelaskan tata cara penggunaannya. Termasuk guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodali almarhum al-maghfurlah. Saya itu mendapatkan satu doa yang dulu diajarkan oleh guru Taki Haji Tahir Usman ketika saya sama-sama di Kolaka Utara di Ramadan. Tapi wattuna haulna andre guru Ta'oko Sulawesi Barat sempat nacarma guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar yang Menteri Agama sekarang. Maka ada doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi ro ceritana
dua telu tau panri talo siruntuk guru tak kaya Abdul Rahman Abodale almarhum almaghfurlah napodangi maka da puang talinga pak dongeng iya de enang kata pak guru ngangi oko tahu ya ko tahu macam milau talinga pak dongeng iya de enang kata pak guru ngangi oko tahu kani guru tahu ya ala no potolo si bakar tasa malah nih yang kada oki nabaca ni guru tak Rabbana atina fid dunya hasanah di noki ni tay mi guru tak baca latu imakalai guru tak pura ni moki nasa aja nawo ki ku ya miro nanya naro pak do ngapa mula wapala itu kare itu ko tahu dia napahang iya maka dia guru tak baca kare nabaca ni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka de guru tasalay. Coba. Kede guru tasalay. Nasa tabashi kare pengen. Maka de guru ta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nasa naya mo aja itu. Itu kare. Nabaca sih kade. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah maka dia guru tasalay. Nah, napai papahangi. Maka dia tu nak doa sapu jagat dia tu gaga isakna. Itu doa kosong. Makanya disebut sapu jagat. Lisariwi. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah lepako. De cengagan na lino macinay ilaw ni. Ya ko oto macinay ilaw no koro. Ya ko wija-wija macinay ilaw no koro. Aja mong pasisambong. Apa dia tu pakai sana? Yan tu ang payasa sa pujagat nasa basinin na isa na lino wal di mana mo patamo ko tu. Tapi aja na mega. Cik dina. Rabbana atina fid dunya hasanah lepako de cengagan na lino macina ko pong Allah Taala ilaw ni. Nah. Wa fil akhirati hasanah lepasiko. Ilawi yon na pi dunya hasanah kami lokoro. Ya ko oto ilawi na mancaji wa fil akhirati hasanah. Ilawi na PDC to ko suri monri. Paangkat to ya lengokolino mancaji jae ko suri monri. Nah, makanya pi dunya hasanah napa wa fil akhirati hasanah. Terakhir wakina azabannar. Ilawi aja nagis sako api neraka gara-gara ya ilawi. Nah. Tapahan. Ya ko dito nga tapahangi makunrutongan ito. Iya mana mo tu napake to atau riolo maka da angilaw ko riwat tu manyamange. Apa tu nyama pa yon ri mangilaw. Nomor sidi nyaman napasa koto masu pole masam paja subuh nang kahawa tamu ko inga pada ko angi mak beru tapi tania tama tu tembus macake tamu ko buku ko manyamay sanding itu hawa yang dihembuskan oleh para malaikat yan tu nakada nyaman napasa angilaw ko. Yang kedua nyamang Andre angka tu aga-aga napay sisa ngisinro na yanre na yamma samanat tamamana ngoko sarap-sarape nyama palunra pasading matam-matama papisawi manrewe jolo napaki milodong iya tu nyamang nonro itu itarima pak dom. Katelu ketika berhubungan suami istri. Kato nyamang ngoko tu ilau toki. Pakai tahu atau ya tanya pakai kalolo. Kato. Kemudian angkato tu nang kawatu to datu dami napole yatu. Dega gaga piga dega magi ta pemanya masa di papinading makatan nasa di papinading na dito gaga pada saat itu berdoa. Ina tu nakadanya mau watakale kemudian nyama papinading kemudian nyaman napasa nyaman na andrewe. Ya ko andrewe maka da yang katapan rita pa hikmah maka da
Dena liwang ya kapatapulo ya leko nyamang oko anrewe mu mate. Ya ku ya tu napasa iko suwi de to. Toga batasan na yami tu anrewe. Itu kuncinya na tu ampai to matot tariolo maka aja mo seke kang elem. Ikiga saja maseke kang elewe. Iya kong kaagaga na chinay tiga rota tandre lalo. Nangucek de ni. Macin na ki manre doriang. Nang kapak balu dorian na macin na kilala ki manre doriang. Tatahan ni. Siaga doriata 500 sabu. Na 100 mi sabu dita katan ni. Aja na taliwi. Padi nagan na dita. Aja ta masusah. Tapi aja ta pak beli 3 rota. Nasa to pandretero. Nasa to materiolo. Lau ko malipop ay rasa doriang. Iya naro. Iya mi tu tahu makanya tahu pa hikmah. Tanne ya tu tahu ya semalampu na reko angka dompe na tahu etasa na teta denna nalay na buka ini tayang kaasana nati ilaw bolana na bawangi punana. Tanne lampu asan itu sa bin na mi lampu kaya gaya sa tahu malampu ya ku yalengi pelo yalengi ari yalengi di kadang kapangali binsingi dena balancay ya tu kotannya binsinali. Tahu malampu ya tuh. Karena Ibu Sekcam, Pak Dewan, kongka surat perjalanan dinas, iya, angka di perjalanan dinas, kok perjalanannya capuri, iya, itu untuk perjalanan. Nah, iya. Ya kodena berjalan tidak diambil. Tapi merejito makoko adi. Iya, itulah beratnya. Makanya upasangi ia natu panah kedapat tarekae aja mau beli alem. Pasti sumpung ya timat teru. Berat itu. Berat. Tapi ikonulai tahu insyaallah. Kemudian kita tik dua nih ya. Jolo-jolo. Nabita usahakan ni iya kode tulle pipat istilahnya patamatongang ipapuji marajelo ri nabita salawa itu na tapi kay apa leng itu cinta lengi salawa kalau cinta rasa iya ko salawat ucapan tapi iya tuh agak ko tulima repa ipau biasa melahirkan cinta tapi iya ko cinta itawe tulina pau tu matan ramatoji itu to malada ya mapoji ya ko to malada mapoji loko nabi tanapa ita puasan na tapakal Rasulullah tapang ka ko pada yana to na po makana wa iza zukirallahu wajilat qulubuhum ya ko meki misa sanga to matapa ya ko ita puasan na po ngalatalan ka kedo ko atina ya nanti asa to matapa pa to mapoji oleh ngi contoh biasa manang ya anak darah to ya kong kakalolo biasa tapoji watu tanah darah biasa kalau lo tapuji lada napai tepusan napai makada akbar akbar we tanpa sulak matan akbar we ya kong kata tu dah yolo natalawa tapatiti tu aku kayak gini itu namanya zukirat bergetar jadi kalau lo makoto kana dari puji lada napai nataputesan ya no Maryam, Maryam, kayak gini loh. Iya ko, yero yasa tau mapoji. Iya kita punya sana nabita, natapang kedo kue. Berarti kita sudah cinta kepada Rasulullah. Tapi iya ko deh pagaga kedo kue, salawat tanah tapi kay jolo. Iya. Kung Allah Ta'ala makoto, iya ko tapa, ini tapuasan na kung Allah Ta'ala itu ampai kedo na bang itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, magin Allahu Akbar. Apabila disebut nama Allah, maka bergetar hatinya. Makanya azan itu diawali dengan kalimat Allah. Supaya ia roteta pakai doatin nak kau tepa. Nah iya kok bang itu nak lurus sih. Tahu masalah salah lagi. Iya. Kami itu tahu mako tuh pak. Iya kok makanya itapa apa maka datu made pernah loro. Iya. Tapi iya kok kata lurus sih. Ai tahu malah salah sana cek deh. Iya.
Iya, biasa dia tuh kagak kok di mega. Iya. Nah, upasangi i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Lalu ngilino tapada kutuki menenungang ya ko akhirat pada ko mati ki ko bajai. Artinya iya ko jama-jama lino aja tapasai ya nadapi waktu sampajang asampajangi akadaki engkamu pa baja. Kulino iya ko matangangi majama na batawi tapapisawi makadaki engkamu pa baja. Kulino pada kutuki menenungang aja to tapasai alita majama maka da cakkaruk duni na tulipas sa mopa. Pangkataw mako tu. Mabalu ina cakkaruk du na mo matal na chay dito. Manang ka mata mako apatin ron na. We alengi watun na istiraha. Iya. Aja ta susaywi. Nasabade na laukega dalle itu. Iya tu dalle aja nilalung. Apa iya ku ilalungi den rule dapi. Pede ilalungi pede mabelay. Pada ajo-ajo nasa guru tak kayak jadur rahman abodale. Ya kumulalung ya ajo-ajo mulai dapi. Tapi ala bawan no garet tanah macio. Nah, itu kuncinya. Aja mulalungi. Maka dari kau mau patapahangi. Aga beda na pasapa manu isi bapak lalu manu Ya ko pasapa manu lalangin ola dia lari. Tapi to lima nyili itu biasa. Dega na runtuk rewa nasa baja pusapa sih. Pasapa ya tu, ya ko pala lumano, sulak matana tu, lokin dulu, lari, sepisan dala nana salai, dia nala itu, sope je wajuju nata pangalo ko pala tansil lari mau pa, ya tiasa pala lumano, pala lu dale makoto tu, latu tati 10 si diwan yang kamopi ma pengering tu, biasa patasi makoroni, batau yang kamopi ma pasin lalu, Tapi dita tahu nih gare, madari itu dia nak barakat, tapi dia itu nak kumanang. Iya, dia penenre rumah natakan cimotoro na. Nak bengkele kasih capu mui polen na. Tapi dia itu nak atau penrangnya deh. Patasin atau penrangnya yang nambatai pa aja. Di, tapi pisawi pak, ia nak batawi pisawi. Ia nak mau dia talau masih ge, peko dia talau masih ge masam pajang hargai azan. Iya, tapi pisawi. Agi-agi zaman na batawe papisawi kecuali doktoro matangangi mengoperasi na batawe aja tapalin na igoncita kada selesai video batawe apa bataru aja Jadi Allah itu tidak mau juga kalau berkaitan dengan manusia silahkan selesaikan tugasmu. Makanya kalau dokter matangang mengoperasi natama waktu sampaja aja namulo mas sampaja jolo selesaikan itu menyelamatkan nyawa. Pura pimato na pokolo masam pajang. Tapi ini ibu-ibu ekomelo ki operasi na tama ni waktu loroe asam pajang loro meman ni jolo. Napa untuk operasi. Aja tak ada pura pak operasi wasam pajang. Aku dia na toto. Asam pajang meman ni. Itu kuncinya. Jadi roa ya ko dalle aja talalungnya. Tapi walengi goncina dalle. Walengi nomor sidi goncina dalle sampaja sunnah duha patan rakang aja na kurang apa-apa ya komeki tambah layase di nomor gaga goncina dalle itu nomor 2 suratul waqiah goncina to dalle itu tapi dalle papenet dingi itu lebih utama ya tu koi baca suratul waqiah papenet dingi memato tulisogi manyama tulisuk genna iya ko onna sampaja sunnah duha dena mega dareke Demetona kasih sinamate nasa nabita tidak fakir sampai dia meninggal. Kemudian goncina dalil yang ketiga pasidakah asumbangi namudo sabumi ele subuh-subuh aja na tangaso aja na duha ya ko masumbangi subuh apa dua kelompok malaikat milodongangi ya miko ele ini menre ni tu malaikat eci di mani kelompok makanya subuh tas sumbang ya asangnya sedekah subuh namudo sabumi tapi asoso aja tosi na si ratu sabu cica misi ulam rogi ki ia kosos so ia tas sumba milodosi malaikae masumba siki milodosi ia ko cica mita sumba ngasi ule cica mi milodong tanggal asi di masumbangi milodong malaikae na pernah si bana kada istirahat ki ula pe mapasi makura pak dongengi tapahang ya
Kemudian angkat tu goncina dale silaturahmi. Pasti sambung silaturahmi tak. Jangan memutus. Angkat tu goncina dale aga. Kuncinya rezeki istighfar. Tahu ya tu istighfar mega istighfar na pak gonci dale tu ya tu. Tapi angka pak gonci dale makan jalan dah Pak Bu. Iya. Dari semua rezeki ini yang paling kuat itu adalah sedekah. Dega cow iko pas sedekah. Iya nama labomo tahu mas sedekah insyaallah. Napanya ko masumbangi aja titai. Tapa masengi di tako kantot tayanang katau taja pubani silam panapa tapa kamuang. Iya. Lalu cilengang ya kapat jabani tali silam pa aja titai maka di siaga. Aja na tuli maloli sulmi kata siratu tamai soro si pema masuk ke soro si pema. Ya na dega mabicu dia na sumbang. Leto gago ko eh. Iya. Ha? Iya. Mega. Iya. Mako mema tu Pak Buje. Apa mega tu tahu masumba nali kami nama dani Napa ya ko milodongin oleh kami nama raja Namo malaikat mapat diulu to. Iya tapi to syukuru ni ko to masumban nah. Yang penting kesumbangan tak pang kami tu tahu Pak maka seke. Aja lalu ta maseke buah. Kaya sa ta maseke dan kasiku lawanna dua sa bumi sumbangan nah. Itu kagak ko. Nih. Ya kalau lagi boting yang mak bulawang kali tempel ko tempel ko monroto na ko joke. Tanay kay kato lagi boji na kulur na. Maka jana asalalang lupa-lupa mako Magi ulawan na may napitang. Dito kagak ko di. Alhamdulillah. Iya. Kami to makunray pada toko amas berjalan. Padahal ulawan nindra to mi. Iya. Dito kagak ko Iya, aja na may galada. Ya tulawan na makunray parehasa na makalicu bumana buah. Ini yang terakhir. Makalicu bumana tulawat tayo di makunray. Kecuali satu yang kelihatan cuma cincin. Anting-anting makalicu bu, karena di situ aurat. Gelang sembunyi karena di situ aurat. Rantewe makalicu bu, karena di situ aurat. Kayak dia nakalicu bu, cicingnya. Makanya cincin yang bicara. Ya kok kena liman na temon ro cicina berarti itu orang yang tidak ada degalakaina degaga tau pura letuki itu bersih. Kok cicina anak liman na tahu mapacingnya tuh. Jadi napa ini tatawe nasa ya kong katau puji-puji ya di nasabak mapacing mau pa. Ya kok kui jari manisna berarti tahu angka lakaina. Iya koda tuliman, nah berarti janda. Makai bu, iya koda tulima tu janda. Aja moga mampalete cici. Iya kau pak jalo, karena tahu taroi makanan, karena tu tahu jaloi. Makanya tu tahu mata iriolo na sampai romata miliman nama kun, raya ini sengi. Maka daw janda iye, anak dara iye, taong ka nalakay na iye, taong ka nataro-taro iye. Makito, iyo po makukwa na pacici manang. Onroto na malasaw lute, janda gaji, anak dara gaji, aga gaji. Napahan ibu? Padahal iya tu baju toko iya ko cala, tau matoa, iya ko ridi, anak dara, iya ko ungu, janda. Aja tuh sembara pakai. Sapi-sapi ini mako kuadi. Iya, pada mana ya tradisi tapi maknanya dalam Islam. Maka damagi na batalo kana sabak diga majeko. Ya batalo kay itu melempu mana. Yang kedua ya kilali pada ilala si bayi saliwang. Bicaramu pangkau kamu minasamu atekamu pada manangi. Aja na lemu po gau. Ya lo kay kumak buay jantun na jolo pita betul kan ya kung kagagami mo jama keikhlasanmu mo pala yolo atimmu. Iya. Kemudian ya ko puray tak balokay na din ang kana buah pasti menre coli na betul kan na din na may mate ko di gaga asli na parole. Na podani ro ibu sekcam Pak Dewan ya aja mo salay kaderamu ko din na makanja lalangit tama. Nama kiro. Iya. Tapi mawatato je kasi Pak Dewan mawatato ibu sekcam. Nah sebab magai napa je pemilihat tahu makannya gamilau dui. Mato do de na melo ko de na 200 sabu. Mawatam ni.
Magi na talo igatung ya ro talo idega suku ya tu tahu idega suku. Angka tahu raji lomak bereja mak rapa songko nama loy bidak na tapi idega bali bolana ni masih cocok.